ukingiye mu nda mbanje kuramusha bujukuru n'injukuruja ni mu nkomera amashyi mukomera amashyi shogo wanyu yego nukuri hanyuma nanje uyu munsi nagiriwe ibako ryo kwakira bujukuru mu nzu reka nsabe Samweli ahaguruka imfura yanje ahaguruke nukuri aduze ibiganza andamukirije bene wabo nuko rero bujukuru banje n'abakobwa banje ikintu ndagira ndababwire bana banje ubu kujewe navutse mu 42 mwumva mfise imyaka ingahe hanyuma rero muri iyo myaka jewe make narungusha ibintu bikomeye cyane naterereye igihugu banyakubahwa hariho n'injukuru zatwitangiye imbere zatweretse ikintu bitwa imbonakazoza nkomera amashyi kw'icyo kintu mvuje nutse hanyuma rero muri 2024 twari dufishe inzozi yo gukora ibarabara mu kirere ariko badufukama mu nda abantu bahemutse baragahura na nyamushi nukuvuga rero aho umwuzukuru wanje yagiye aravuga ngo ibi bintu ntibikunda n'izina ry'Imana aravuga ati jewe fatanije na bene wacu bari muhariya muntu uje ati reka duhe nkomera amashyi kw'icyo kintu mvuze ntuze nukuvuga kuva uyu munsi nanjye icyo mpaye bujukuru na bujukuruja nimwigire kuri mwene wanyu icyo urose ugishangire na bene wanyu niho muzotera imbere imigambi yawe yihe bene so na bene nyoko niho muzotera imbere nkomera amashyi n'ukuri kwa Yesu nuko rero reka ndangize ndabashimira ndabereka yuko kuva uyu munsi nimwahaguruka mugakorera hamwe jewe sogokuru wanyu nzobahejagira kandi nkomera amashyi n'ukuri kwa Mungu amashyi